Thutha wa guikara gwa kahinda karaya atekuoneka mbere ya muingi ona kana kuiguika riria areyumiririe, muteti Peter Kenneth araugire ndekuhuranira president mwaka ukite no ekurugama ta governor. No ona kuri uguo Kenneth ndanoiga ni kwa karugama, tiga ati ni arahutirie county cia Nairobi, Murang'a na Naikuru. No ndiratua itua turageria kwaria na andu a counties icio tumenye ni atia. Aikari a guku Nairobi kuria Kenneth ararutire ndumiriri iyo maugite no mende ahuranire gitua kia ugavana guku. No nyende oke Nairobi arugame gavana, to no nyende eke mabadiliko. Ni vizuri kwa zinaona anaweza saidia. Pia ukiangalia kazi alifanya kwa mbunge wa Gatanga, ilikuwa kazi fresh saa akopoa pia. Aikari a county ya Murang'a nao kuria Kenneth atungatire ta mubunge wa Gatanga kwa ihinda ria miaka 10 ni mamukirite uhoro ucio na gikeno. Ngwiciria muthuri ucio gutire kundu atangirugama na aheo kura. Tuonaga ni mwega ari guku. Na hindi iyo ingi hingicire ni guthi kurugama president, no andu maugaga kone governor angeingira direct bila kupingwa. Ona county-ini ya Naikuru, Kenneth ni agathiriirio na kunyitwo ugeni. Mr. Peter Kenneth oke guku ta governor wake wa guku Naikuru nigetha atwikiririe kire kuria mwena wa Gatanga. Kuringana na mutaaramu wa uteti Peter Kagwanja, Kenneth ari na kanya kaigananu kuhotana county-ini o yothe gatagati ka icio ithatu. No akorwo ari na ambition icio cia gwithie na mbere nitoguo ndakiuga kuonania kioneki ati ni hano county iri ingi muhe hinya wa muthemba ucio ni Nairobi. No angitua kurugama Nairobi, Kagwanja augite unyitaniri wa Kenneth na Senator Mike Sonko kana Minister wa Mai Eugene Wamalwa no ukorwo na kanya kega makiria ga kuhotana. Sonko ari running mate wa Peter Kenneth kana Eugene Wamalwa ari running mate wa Peter Kenneth, ni ndu akwa ni arugamite or vice versa. Gwiciria Jubilee gitigi digire urukwa Ndereti egie kwiyumiria kwa muteti Peter Kenneth igithiaga na mbere kunyita thinga. Ataaramu a kiuteti marauga kwiyumiria guku gugucenjia riera ria kiuteti na njira ya mwanya. No kiuria kiria gitekira mukira macokio ni county iri kwino Peter Kenneth ekwamura kurira gutereba mbere ya githurano kinene giukite. Maina wa Wairegi, Inooro TV.